Zdravo ljudi, evo novi video i danas ću da vam pokažem kako da napravite live stream, kao što ste vidjeli one 2 puta onaj moj live stream. Evo vidjet ćete i 27. put. Prvo što moramo da odemo jeste na upload, kao što ste vidjeli. Onda, kad je upload tu, imamo Google Plus, Hangouts, Air, tu moramo da odemo. I kao što vidite, ovo se tu okreće i učitava. I kao što vidite, moramo da idemo na name, znači nazvat ćemo live, ko stigne. Onda dodamo sve one koje mi želimo, naravno samo ovo ne možete, možete sve ostalo, ovo, završili. Ovdje moramo za 18 godina i stare hangs out on i sada se ja vidim, ja sam sada kao na live-u, u stvari ovo mora da se učita kao što vidite na ekranu. To mora da se učita da bi mogli da me gledate u live streamu. I samo da pomenem, jer sam tek ja sad provalio da kad me gledate u live-u, on će da vas prati nekoliko sekundi kasnije. Znači vi ako kažete a, proći će nekoliko minuta i on će da kaže a. To me fora. I kada se to na primjer učita, start broadcast, ok. I sada smo u programu, mislim, kada u starting. Evo ga, stop broadcast, sad mogu da pričam šta god hoću. I onda kada to bude stalo, staće i onda ćemo da završimo live stream. I to je to, kao završili smo live stream. End broadcast. I tako smo završili taj live. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se uskoro. Ćao!